Čaute, tu je Vrok z Classic Gamers, hrám Call of Duty 4 Modern Warfare, pokračujeme v hre, part 9, 9. partom. Ok, sme tu pri tanku. Warpig, dobre, je tu, že bojové prasa. Bojové prasa tu je. A my tu máme nejaké RPG, áno, to neutežeš. OK. Po nich. My tu musíme nejako kryť, ale to je akože celkom bordel. Hlavne keď túto chlapci po mne strieľajú ako po takom... Jasné, oni sú sedláci. Oni nevedia hrať, oni sú sedláci. Ja sa tu zakempím. Tu sa zakempím. Hej. Au. What the fuck is he? Okay, I'm chilling these. RPG, áno, že tu sú dostratí z RPG. Eko, mňa neserú ani tie RPGčka od tých ovládačov, behajú tu. Začína mieriť im pred trasu. Wow. He's down. Base is down. Okay, Serus. Serusce. Until you take it out, we cannot risk sending in any more choppers. Over. Nie możesz zdołać batonka, papa. Złowoda. Let's move out, bitches! A co tu mam iść? No tak, tu mam iść. Okej, nam są naboje. Wyśpania. Au. Ja si to tu aj tak položím, neviem kde, ale aj tak si to tu položím. Find cover. Okay, safe distance. To by mohol stať. Okay. Ležíme. Kde si? To je. Wow. S tým dopazím. A vlastne toto už je on taký, že kukačka. Tu je že len taká kukačka. Bum, tie smrtulničky si to tu rostú. OK. Au. To.
To je niekoho ruka. Okay. Two, you see anyone left down there? No, I don't see anything. Anyone. Roger that. All targets destroyed. It's We're good. out of here. Good luck, boys. Out. Out! It's out! It's out, bitches! Bring in the engineers and let's get this tank moving. Okej, takže ideme ku tanku. Squad, regroup at the tank. Let's go. Ideme ku tanku, tu by mala byť koniec ďalšej misie. Koniec ďalšej misie. OK. Takže... Listen up, okay? I'm listening, man, I'm listening. Take up defensive positions around the bog. Here, here, and here. And buy Here, the engineers here. some time to get the tank moving. Áno, chlapci, vy si kreslíte na tank, to je úplne dospelácké. Kreslia na tank, to sú voda. OK, som... SAS, sloboda a solidarita. No ne. OK, ideme za SAS-ku. Soap. We've got Nikolai. Shambok. Okay. Okay, we have a Nikolai and we are beginning new mission. This rocket trying to Okay, sme dole. Vidíme všetko na červenú. Červená je pekná farba. Okay. OK, toto bude dobrý koniec pre začatie. OK. You're still in one piece. Get up. OK. Sme We need to get hore. moving before the search parties get here. OK, toto bol ďalší part od Broxa. Hral som Call of Duty 4. Keby ste to náhodou nevedeli, tak som hral Call of Duty 4 Modern Warfare. Lajky, komenty, odbery. A ďakujem, že ste pozerali toto video. Dúfam, že si pozriete veľa ďalších videí, lebo chcem prejsť túto hru, pokúsim sa ju prejsť celú. Takže ďakujem, cením si to, čaute.